Kani kedai ke Dudarshan MEGHALAYA bat ni pediang sung bahaya pi baro sya katup kubor mentah ke janmit. Shwa bangin pai syaki kubor ki babanya ngin ya pet shwa ya kimat bakongsan. Anyalam Menteri Rangba Konrad K. Sangma ya ka kenhun sya New Delhi banwat ya ka kerdan Institute of National Importance na kebenta ke Nigrims. Ujor FIR ke JHADC persyak ya kinong yalam ke JNC bat JSU hadin baki nong yaki kilarung jubor sya pelau jong ke council ha ke jing yaki persyak ya ke Shri Simen. Penbenar ke Asam ya ke projek ba Shispak San Folklore Tingka ban penduna ya ke jing Shlai na ke benta ke Jorabat bat ke jing terwa ban penhe ya ke Surok jong ke Digaru Narangi. Ke jing yati kular halor ke jing kentiu ha ke yok ke kot bat ke kayi pateng jong ke India UK kala terekam benta ke sengi kan penkelany ha ke kayi Syabari ki jing penlut bat ke jing penroy ya ki jing terei. Bat poi ki trofi jong ka 135th Indian Oil Durand Cup hatura ban penpau perthai ya kani ke lempung ya lek kai ke balarim haswa ban sedang ya ka. Mentangin ya pai shwa syaki kubor na keleng ke jelah. Kesorkar jela Shen kan sapha ya ke kenhun balayalam da Menteri Rangba ke jela Konrad K. Sangma Shanong ba New Delhi ban penbor ya ke kerdan Institute of National Importance na ke benta ke Nigrims. Menteri ketenat ke kuat ke kia wailat miki shela ula ong baya kini kamat ladap ban ya keren bat Menteri ke kuat ke kia ke sorkar pedeng bat ha ke Parliamentary Committee on Health. Ula benrap ru ba ke sorkar kalawat ya ki kot kisla ki ban kershan kiba ke jela kadang penkriak. Bat penpau ba ke jing kermen ba ke jing dawa ke bala slam baha kan yok bor ling ba ke jing beteng ha ke jing yadai bat ke sorkar pedeng. In the recent past when our Union Minister of Health came, JP Naddaji came here, at that time also I had a word with him. And then at the same time, you know that he came here for one meeting for this health committee meeting where the parliamentary committee also was there. From their end, they have assured me that from their level also they will continue to follow up this issue. But they were requesting me that to provide them with proper documentation. So I think very soon in the coming, most probably in the coming months, so we'll go and meet. We'll take a delegation. We'll go to Delhi and we'll follow up this INI status for Nigrims. Kesorkar jela kadang ap ya ka kai pot jong ke jing tok kit halor ke jing jia keno jrong kti ya ka wei ka kena kenthei ke badang red karta han Nigrims ha uwei unos shinrang haswa ban rai halor ke ni ka kam. Nakaliang Menteri ketenat ke kuat ke kia uba wailat miki shila ula ong bakatei ke hospital kadang penlong ke jing tok kit la ke jong bat ula pentikna baka sorkar kan tuklar la da Durand Cup kat kum ke jinglap. Hakajuk kapor ka KHASI Students Union kala dawa ban kem mardor ya uba don kti bat kani ka kam bat kala keno halor ka jing penslam ki pulit ban le ya kani ka kam bat penpau ka jing sngokia halor ka rukom penya jongka hospital ya kani ka kam. From their end, from Nigrim end, so we have inquired. So they have put for the investigation, so inquiry. So they have put for inquiry. So we are waiting for their report. So based on their report, then we will take action because we have to wait. We have to give them time to inquire from their end what has really happened. So after that, when if we'll see that if everything is in order or whatever, if there is we see that there is any chances of anything, so then state government will step in.
Kajantia Hills Autonomous District Council kala ujor da ka FIR persya yaki nong yalam bat ki dukhat jong Kajantia National Council bat Kajantia Students Union hadien ka jingwan rung jubor hapo ka jaka jong ka council hakapor badon ka jingyaki halor ka project Shri Simen halum serman. UCEM utombor shiwat ulaong baki nong yaki kila penjulor ya ka kerdom kabala wanra ka jingjulor yaki mar ki mata jong ki pajba bat kala wanra ya ka jingsiir haki nong trei jong ka council. Haba penskem biang ya ka hok jong ka sensyar pajba banyaki uba shiwat ulaong baka jingle donbor bat jing penjot penpra kan amwan ra ya ka hok bat ulabu jing keliru ya ki pulet namar ba kim shim lala ban ai jing yada ya ka council. Nak kat kamu manne kat kamu yui jadi sekiat negaliang yang kini memu upan kini kawan-kawan ka permission. Lani mem kerja ketin gi chwa wo poi gi chegani ka jing awri awral ni chwa wan gi sini. Man negaliang yang di police department mem gi gu yada. Hadin wada yogi man de pra gu ki gi police tawo kang gi opsia gi sini. Gi police yut bangi. Yut gi chero. Teman dah yut ki tu jauh opsia sini. Teman dah poi gi hini la. Mohon gelukan kita akan mikir hari dang temperan di sakani ke win ke opsi expo office. Terketuhi ngah kalian ke ngah penpau yang saksi, wana kalian ke police department, MG haki ke bor, dan nim kuat ju i kita nyerap i ke council. Dan i kalian ke yang i dan i dak FIR, wa upu dawai ya ki jinglut ya ki jingsep, bal dawai la i bor yang kaan, wa upsimgi kat kamu cak kaan. Open citong. Kajantia Hills Autonomous District Council henni kesngi kala pelat pajba ya ka website ka bathamai kumshi benta ban kentiu ya ka digital governance. Ha kesngi pelat ya kani ka portal UCEM ba thombor shiwat ulaong ba ya kani ka website la shnabiang da ka National Informatics Center ban penkhi imbiang ya kani ka rensan ka ba klem shim la trekam satya menta da kisnem. Kani ka portal bathamai kan ailat yaki nongshong shnong bakin yo yaki jingtip syapang ka council bat kila ru ban yo yaki form kum ka no objection certificate bat ka land holding certificate ka ban ai ka jingshakri ka bakhuj basuba bat ban pensuk ru yaki pajba. Yang alaman penpau sekitar departemen. Jadi ulang siaga nikah official website yang ka dan Hills dan Council. Dia hadin wada yu ya kita kejing long kejing man yang kali ke website yang ini dan yang ini kam ka estate committee tidak percangin wo penyiat dari percangin le dak wo man up to date. Bah apa kali ke website yang ini debu ila ni bentar kejing tip ke warap benia. Kamu pilih dak kuat di paj ke rules. Dan ni dak kuat di download di form. Ya lo si kami download launch ka kali ke website. But Emilia kejing kemen dua negasi jekesi dau hak cucui ya kejing emkan juarap detail dan ni kejing emkan juarap benia kenang wo man sebentar ka jeng persuk yo pajba pat kejing tip ke warap dikenah. Unong yalam barang ba kaseng NPP ubadairu menteri ke Sarkar Jela u Timothy D Shira ula kentat ya kijing kentho ba un syong that no na ka kamsan perthai da ka baong ba un yakun biang ya ka election sya ka yeng dorbar tauan ha ka Jela haus nem arhajar arpupra la da ka jingkot jingkhia ka ailat ya u uni unong tauan bala rim na resubel para ula ong ba ya menta 4 don ki banmi bujli sya ka san hima sima ha ka jaka ka jong u Ushira ula penpau ke jingkermen scam baka BJP kan syam jing bandrung syapot North Garo Hills da ka bakeno baka seng kadang yai beteng ban yo jingkershan nakipat ba hakani kathan. I am intending to contest if my health allows me, if I can maintain my health as I am now, then I will contest. But if I am physically unable to contest, then I will contest. Because I am confident that my health will go on like this. There will be no anything which will weaken my physical strength. I think it will go on like that.
Kahinyo trap Youth Council Ramrai Circle kala kentu ya ketenat ka kot kakhia bakan le ai halor ka jingduna kinong trei bat kitiar kitar ha Ramrai Primary Health Center. Ha ka jingya keren bat i District Medical bat Health Officer ka HYC kala penpau halor ka jingbomdon ka kali kit nong pangha kini ki laisnem baladem ka jingduna kinong ai dawai ki nurse bat ki wei pat kinong trei jong kani ka PHC. Kaseng kala kerpat yau MLA kathan u RG Momin ba unle ai halor kani bat ka DMHO kala ong bakila dep ban pha syakibor badai khmi ban bu ya ka kali kit nong pang bat ban penbiang ya kinong trei ha kani ka PHC. Halor ka jing ut jing nam jing pagba halor ka jing bom don ka ambulan haram berai kumta halor kani ka jing ut jing nam jing pagba ngin ban si ban lek ban ya kedu ya I district officer nung stoy na kabanta ban yarap lem ya kani kajing ka baki pagba ki kandu bat ha kabede bat kajing duna ki staff ki nong trai bat ke pharmacy ro hadu mentam pat thong hapo ramrai si na kaliang jungi ka seng ngili ban ya kran dia I DHMO jong ka west kasihil jungi ka ba na kaliang ju ila respond ba ngan sa simkhia kani ban pha hakibor bahalo kumta na kaliang jungi ka sang ni kerpat jor ya nung khmat jungi bon simkhia ban butin lem ya kani ka jingkwa jong ka dong ka than jungi khnang bat pensuk ni kipat ba Kakenhun jong ke National Disaster Management Authority hinin kesngi kala jurip ya ki jaka bala terwa ban penduna ya ke jingtua kendau hakawa hajan ka ICP kila para ha West Garo Hills. Hakatei ke jinglet jurip la bishar benya haki rukom pentuat kendau ke jinglong ke Mariang bat ke jingla ban le ya kilat penduna jing hapo ke National Disaster Mitigation Fund. Kakenhun ringkat bat ki he na ke District Disaster Management Authority, Water Resources Department bat Border Security Force kila ya kendu ru bat kinong syembenta ban itu ya kilat jingyarap ki bakongsan. Kani ke jinglet jengo kala khmi lenti ban kershan ya ke jingpen kre ya ki project ki bayadei bat ke science ki batmu ban penklan ya ke jingla ban yale persya ya ki jingsha penjulor bat ban yada ya ki shnong ki basyakta ha ke jingtua kendau ha ke jela. Kinong yalam bat ki dekat jong ke KSU Ribhoy Unit kila yo bat ya ka wei ka kali ka bala keno baka kit ya udrok syakithan sning. Kaseng kala keno baka tei ka kali ka dei ka bapendan kam da ki number plate ba syuthong bat kala keno baka dei ka jingdan ketilang ki brio ki banabar bat ki samla trai shnong ki bapenpoi drok hakeleng ka jela. Ya kini kirunar kumju udrok bala yo kurup lembat ka kali la aitino syaki pulet ka sning police station ban penlong ya ka jingtok kit ka babenya. Ka KSU kala kentu ya ki bor badai khmi bakin le da ka bating ya ki bedon keti ha kani ka jingkhayi drop bean. Jadi jing upshape lang na kaliang jong KSU sing circle tinggal ya ban bad ya ki kali ki ba mut pan shalan drugs hadir ngil ya ban bad ya kali te ngilap si burmut ki hatu kali gidon te hadin jeng ngilap toket ba ngil yo jingtip susu ru ba gidon ru kini ki kali torres ki basalan ni drugs ling ba jong we u dakar u ba min sajo jingtip ba sibit ad mal klara ki pulit ya ki ai baka department lane ka bos sokar kan le ba don kam nak le ka senghi ko mung juat nak por ni pe perman ba ni ki kam ngai nak por support ngai ba bar kum taski ka long ki ka basiso Pegin IT no eki sekalian department ini program ayam department berle nakliang kasenghi kadum bailat laka di ka step ngabru laka di steng miru nakliang juga seng maka juga pos itu ilang berki kena snong ka dom sning idon pagnya perman ng pos Mentangin ya pai ki kubor nakatan chatay lamingi. Menteri Rangba ka Assam Himanta Biswa Sarma hni kesngi ulapan benaya ke projek ban penduna ya ke jingslei na ke benta ke Jorabat ke basis pak sanpo kelur tingka hapok ke Surak Guwahati Ring Road ke bakalatmu. Haba keren ha ke dorbar mang tingka jong ke yeng dorbar ke Assam usarma ulaong bakani ke projek kan yarap ban weng ya ke jingslei lingba ke jing pentuit ki balashna da ke start sayen bat kilat jing yada na ke jingslei
Ulapan penaru ya ki jingtmu ban penhe ya ke surok digaru narangi ke basaulan ban penduna ya ke jingdeng kali hasilenter ke surok kaput Asam Meghalaya katba ula kentu ya ke jingkershan ban shim jaka ban penstet ya ke ni ke projek. Mentangin ya pai ki kubor nakari. Ka India United Kingdom Comprehensive Economic and Trade Agreement bat ka Double Contribution Convention kila treikam naduk mentakesngi ka balong umau jam bakongsan ha ka jingya treilang ha ka khayi pateng bat ka yok ka kot. Kani ka jingya te ka ai klem da siu khajna na ka benta kendai pukendai na ka shispa na ki mar bashalan shabari jongkari India syaka yo ha UK kat ba ka pensuk ya ki jingkit kli jong ka imlang salang na ka benta ki nong tre ka India hakikam bashipor hari bilat. Na kaliang menteri rang badu kari Narendra Modi ula ong bakani ka jingya te kan kentiu ya ka jingshalan mar shabari kan penklan ya ki lat ki lenti na ka benta ki nong rem ki MSME bat ki nong seng kam seng jam bat kan kentiu ya ka jingya tre lang haki core technology bat ka jing penkala ya ki nong tre ki bat tebet hapedeng ki artli kiri. Ministry of Commerce Department will work together with all the EPCs across the country in all industry cluster to communicate what this agreement entails for them. We will try to get as granular as possible to communicate what this agreement entails for each cluster, each sector, each product, so that every entrepreneur, whether it's a startup, new MSME or a large company, can plan and try to see how they can benefit from this agreement. Tangin ya pai ki kubor ya lekai. Ka jingpen i ya ki trophy jong ka 135th Indian Oil Durand Cup arhajar arpun riu la penlong hatura henne kesngi. Ya kani la penlong da ka kenhun sipai jong ka Indian Army har ringkat ka jingkershan lang da ka sorkar jela na ka bentaban kering ya ki riu it football ki nong ya lekai bat ki riu palkmat jong ka than. Haba penpau ha ka jingya lang u Assistant Commissioner u Sorab Suman ula penpau ya ka jinglong riu spa jong ka Durand Cup bat ka ban ai mensim ya ki nong ya lekai. Ya kini ke Lempung on sedang naduk ke arpusan terik menta ubenai haduk ke arpulai terik unailar ha ke baka Meghalaya kan long na perengki jela ban pediang ya kini ke Lempung jingelekai. Let us remember what we are witnessing. The Durand Cup began in 1888, making it Asia's oldest football tournament, older than even the FIFA World Cup. This 135th edition carries with it more than a century of sporting glory. Before you, today stand not one but three prestigious trophies, the Durand Cup, the President's Cups and the Shimla Trophy. To see all three here in Thura is a rare honor and we are all privileged. It keeps us hoping and I look forward to some more favorable results as these cups unfold. May this trophy showcase inspire our young players to dream big and chase excellence. Ka State Youth Basketball Championship arhajar arpun riu kelas dang menta kesngi hanong po ha kebalawan banyashim benta dah nyau teli ki kenhun senrang bat kentei na keleng ke jelah. La penlong ya kini ke Lempung dah ke Ribhoi District Basketball Association ha ke jingis nok ketilang bat ke Meghalaya Basketball Association ha Alpha English Higher Secondary School bat St. Paul's Higher Secondary School nong po. UMLA kan nong po uba Merrill Bonds iem ulaya shim benta kum ukongsan ha kini kesngi. Hakasngi sedang ya kini ke jingelekai ke St. Anthony's School Shillong kala penliam no ya ke Ribhoi District Basketball Association da sanpau kendai la sanpuwei ha kini ke jingyakun. So commendably bahagani ke ski hagani ke State Youth Basketball Championship kun samla kini lagi benta prepare layawan hagani ke Jakarta. Ngisung thu hagani jingyalenti kum kinong ilekai Kamde ka busuk ko pinpoy ha kani kabenta ko hidan menta. Barna maratin manong mana pedeng jumpi agak ski ro. Tendang hijau kijengmut kijeng perkat na kabenta bo pinla ban pendan borom ya lagi ya gaying desem
ya ke Shnong, ya ke district, ya ke team ke bagi represent. Kalimpong Yalekai 6 Eastern West KHASI Hills District Open Come Inter-School Badminton Tournament Arhajar Arpun Rio bat ke talent scouting trial kadang yat Chaprang Hamairang Mission Indoor Stadium. Ya kini Kalimpong la penlong da ka Eastern West KHASI Hills District Badminton Association ka District Sports Promotion Society bat ke office jong ka District Sports Officer ha ka ba kini Kalimpong kala kring ya ki kena na ki kendai teli ki school ki belai shim benta ha ka kerdan Yalekai under 13 under 15, under 17, bat ka under 19. Kani Kalimpong kalong ru kum ka jing persyang banwat ya ki sap bakerpang, hakabaan itu bat jiet ya ki nong Yalekai ki badon jing kermen ban mikmat ya ka district ha ki Limpong Yalekai badminton ki banwan. Ki Rio 8 football kila kemi lenti ban yoi ya ka jing yakun ka ba itanat baha ha ka ba ka Argentina kan saya kun persya ya ka England ha ka semi final ba ar jang ka FIFA World Cup arhajar arpun Rio hamadan Atlanta United States menta kemit. Ka kenhun ka ba job kan sayo ban yakun ya ka final ha ka sngi ublay persya ya ka Spain ka bala penlim no ya ka France da ar la not ha ka semi final ka baningkong. Kani ka jingya kun kan salong ka ba isyong shit ha ka bakin sa donru ki klor bapaw kum u Lionel Messi, u Harry Kane, bat u Jude Bellingham. Karihi barok kaway kalaraki ya ka jingdap katway snem jong ka Skill India Mission haringkat ka World Youth Skills Day arhajar arpun Rio halor kapang ki jingtibet ha ka banyasam na ka benta kalaway. Hakani ke Jela MEGHALAYA, ke MEGHALAYA State Skill Development Society, kala pentrai kam ya ki program penroi ha baro ki khat arteli ki district, ban kentiu ha ka jingla ha ka yo kam yo jam, jong ki samla bat ban seng kam seng jam. Habaya keren bat ka Didi News MEGHALAYA, u Skill Development Officer u ba Samuel Nonglan, ula ong baka jing penkup bor ya ki samla da ki sap ki pong ki bala penkre na ka benta kalaway, kalong u shabi ban tei ya ka kenhun trai kam ka baklan. Ka bakentup la bat ban penyat ya kayo kakot kabane. We do observe on the 15th of July every year the World Youth Skills Day, which was designated back in 2014 by the United Nations, where we emphasize on the importance to equip young people with real usable skills for employment, entrepreneurship and lifelong learning. For Meghalaya, where nearly half of our population is young, this day is a chance to reaffirm our commitment to make sure our youth are job ready, self-reliant and genuinely equipped to shape the state's future. So this year's global theme is Youth Empowerment through AI and Digital Skills. It's a theme that puts AI, digital literacy and emerging technology front and center, and ask governments and industries to make sure that young people have fair access to future-ready skills, while keeping the use of technology ethical and inclusive. For Meghalaya, this lines up well with where we are already headed, expanding our digital skilling and entrepreneurship efforts so that our youths are competitive, not just locally, but globally. So skill development sits at the heart of our youth empowerment agenda. Driven through the Chief Minister's Skill Mission and implemented by Meghalaya State Skill Development Society under the Department of Labour, Employment and Skill Development. Under Vision 2030, we are aiming to train 1.5 lakh youths, achieve 70% placement or self-employment, create 1 lakh entrepreneurs, and enable 42,000 domestic and 5,000 international placements. To the young people of Meghalaya, the future belongs to those who strive to keep on learning, keep adapting, and stay open to change. Skills matter as much as qualification today. Whatever path you choose, employment, entrepreneurship, farming, tourism, technology, or the creative industries,
I encourage every young person to look into what skills Meghalaya has to offer. These programs aren't just about jobs. They're about building confidence, leadership, and a livelihood that lasts. And to the parents who are the primary institutions where the youth lives, you are that torchbearer for your child. Encourage them to be part of the Skills Meghalaya program so that they are able to equip themselves with the necessary skills in order to be eligible for a future-ready workforce. To the community leaders and employers, your support here matters too. Together, we can build a Meghalaya that's skilled, resilient, and self-reliant, where every young person has a real shot at their potential. On this World Youth Skills Day, let us recommit to investing in our youth, because Meghalaya's success is built on their success. Thank you very much. Timinta pat ngin yapet ya ka jinglong jingman ka sun beneng ha ka leng ki benta jong ka jela. Hatura ka jing kriat kalong 40 degree Celsius, bat ka jing shit kalong laipuway degree Celsius. Ka jing sngam ka haw-haw menta ka sngi kalong praphaw na ka shispa, ka jing hap slap kalong arpuway millimeter. Habapai pat chanong ba shilong, ka jing kriat kalong kat kandai degree Celsius, bat ka jing shit kalong arpuh nyo degree Celsius. Ka jing sngam ka haw-haw menta ka sngi kalong nyopo kandai na ka shispa. Ka jing hap slap kalong kat R.1 millimeter. Kat bahajawai pat ka jing kriat kalong kat kandai degree Celsius, bat ka jing shit kalong arpuh nyo degree Celsius. Ka jing sngam ka haw-haw menta ka sngi kalong nyopo prana ka shispa. Ka jing hap slap kalong 1.2 millimeter. Kandon ka jing hap slap bat ka jing tiat upertat bamalu mala haki babun ki jaka hatura shelong bat jawai. Syuaban poi syaka bakut jong katup kubor ngin yapet yang sashisin yakimat bakongsan. Enialam Menteri Rangba Konrad K. Sangma ya ka kenhun sya New Delhi banwat ya ka kerdan Institute of National Importance na ka benta ka Nigrims. Ujor FIR ke JHADC persyak ya kinong yalam ke JNC bat JSU hadin baki nong yaki kila rung jubor sya pelau jong ka council ha ka jing yaki persyak ya ka Shri Simen. Penbena ke Assam ya ke projek ba shispa san folklor tingka ban penduna ya ke jing shlei na ka benta ka Jarabat bat ke jing terwa ban penhe ya ke Surak jong ka Digaru Narangi. Ka jing yete kular halor ka jing kentiu ha ka yok ka kot bat ka khayi pateng jong ka India UK kala trekam menta ka sngi kan penklain ha ka khayi Shabari ka jing penlut bat ka jing penroy ya ki jing tre. Bat poi ki trophy jong ka 135th Indian Oil Durand Cup hatura ban penpau perthai ya kan ni ka lempung ya lek kai ka bala rim haswa ban sedang ya ka. Di perlok ka tu ngila poi sya ka bakut jong ka thup kubor jongi menta ka janmiet hadu bangin dai syambiang bat pi la syai ka sngi kublaya pi baro.